Aga jingla kai MLS hapring ka Ken Hun Lionel Messi ka Inter Miami, Persia ka Orlando City. Haba pai sya ka jingla kai ka Inter Miami kalayo ban penki jar nengkong tang haga minit ka basau leng bau Luis Suarez. Badia ka bolai rapat bu dau Julian Gressel. Batang hadin nyau minit kata haga minit ka bakat way Suarez ulayo biang mentap ya gol ka baar nag benta ka Inter Miami. Bat sa isin ya ka bolai rapat bu biang dau Julian Gressel. Pada haga minit ke baar kundai ke Inter Miami kalayo pentap ya ke gol ke balai lengbau Robert Taylor. Bad ya ke bolai rapen pu dau Luis Suarez. Bad day haswa ban kut ke kela step kata haga minit ke basau peusau Luis Suarez. Ulio pentap ya ke gol ke balai ke Jong-u Henry ke daipat ke offside. Bad hadu kut ke kela step ke Inter Miami katam dalai lanot. Haba pai pat sya ke kela mit ke Inter Miami ke klempat sange ban tap gol haga bagario ban tap ya ke gol ke basau leng bau rang lekai bakan sai ujongka Lionel Messi haga minit ke basan penyau. Badia ke bol lay rapen bu dau Luis Suarez. Batang hadin san minit kata haga minit ke bahan riu peu ar Lionel Messi ulio biang mentap ya ke gol ke baar ke Jong-u bad ke basan naga menta ke Inter Miami. Badia ke bol sai sin lay rapen bu biang dau Luis Suarez. Bad gani ke assist ke balai jong Luis Suarez haga ni ke jinglek Badai le magini kisan gol ka Inter Miami kalala bat penlimsuk ya ke Orlando City da san lanot haga ni ke jinglek bad ne haga kerdan ke maningkong haga mi ya kain point.